Hadin balami gi kubor langba jong gilat pathai kubor halor ka jing penbena jong uba don kupar sumer ubadiu MDC barim jong ke parti UDP na umsning constituency baulami no na parti UDP rengkat bat ke spangut ki pajba nong kersian kebalalong ha kesan terik unai wing arajar arpuar henne kesngipat kata ha nyo terik unai wing arajar arpuar ki nong yalam jong ke parti UDP ko umsning circle kilami syakmat ban pensyai halor kene ke kubor da kebong bawatla layui da kispangut kipajba kibalai don lang hak ti kesngi kabla penbena ba onmi na ke parti UDP Henry kiti pajba Kim Syam Lakhi na ke parti UDP bat baro kidang ne bat dang scam bat ke parti UDP Henry kibami na ke parti UDP kidi tang uba don kupar sumer bat kato kenengon kinong bot jong o Shushu kil ongru bagane ke jingmi jong uba don kupar sumer na ke parti UDP kamdan jingkta AA ye ke parti UDP hapok ko umsning constituency namar wat ki bahayeng jong uba don kupar sumer ru kidang scam bat ne ben hapok ke parti UDP hapok umsning ki nong yalam ke parti UDP na umsning kil ongru bagane ke long ke jing pensyai syabaro kino kersian jong ke parti bakim dei ban red mensim henry ki ban scam bet halagan nong rim na ke benta ban penjob ye ke parti UDP na umsning ke bamenta ke don ke jing kermen ban wan syakathong nalor jong kiwe ki balai don lang hagane ke sengi lai don lang uba Rocky kala ubari vice president uba ADG Kharbani ke kong R Kharluki ke bari president jong ke women's wing bat ke kong Riz Tila Nongbri bat kiwe Itu apa saya dulu, maka jumpa ofisial ini jadi kalian kali UDP, mengikut itu saya halo, ba santri ke bawah Pak Don Sumer, buat yang meeting, jom mau kerjaan jom, bansap, tugas ini jadi kerja slow jom Pak Don, ini kalian jom ki parti UDP di badan di kerjaan berbor ke Pak Don Sumer, dia lagi tugas ini, ibu dan kalian seperti dan kalian di presiden juga seng email dan hangi kilek nata dikirang ba ibu ni balik mangintip ya KPI ke tahu ba don sungai don pano KPI ke bangilayo semua hantu bon ki playo semua hantu ya kata kajing bami hak jumut coba don sungai ba kita mengilang bahasa khat nakalian berjumi jindon kanu ke bangin perkat namun KPI ke ba don sungai don ini susim hangin semua kayu UDP i hadu unta kalau kumbalo midangnya teli kamdon kapai kapra badon sumeri kumba dangsen niladap jin yu berlong biang kum presiden jong ka umsning sarkil pat hagu juga poro niladon kijing setu jumut laila badon bandon kijing setu jumut bat kini kandidat kuba kuat ban tiket nak UDP ba sansan hatani le meeting ru kabala dak banlong dak jing sutu jumot bat gajing klei jum ba don apo ki media mangindon gajing trilang pada yo tiket manu kam don gajing apa ya pra rekum bolong hasan tri ba don larai ban mi no nak parti nak yang bajong ni ke UDP ni klaim khang im don jing sngou shu gajing mi jong ba bat ke ka ba aku basni jika akti yang dibeliau kepada penmenjur menyemi lang badan dari kamlong kumbalong dari ke UDP hi gedang ni menta inong tre gedang ni menta ke bami hi na PC jong ke UDP dari tong badan bat iwe arut ba ilong kimi badan aku basni idang don hi kumbai don idang ai jing kersan ke bapura ya ke UDP ke kamlong don kanu ke jing ya pra po ka sem jong UDP po sni tadi kadi kejing pensong tu lang ya baru ba inong kerjaan kim don kejing song no baru isu tu bah tu basni inong kerjaan UDP kum ba kerjaan UDP kerjaan UDP iklam pon banmi jadi ka ba wa banmi bat ka basong no kolong ba kai ka ba nim song tu bah tu basni kejing khot ya kinong kerjaan lang ki perlu perjor jong badon nia don rengkar lang niale pat hak tu kesni hi ke balong ba wat dak wi parti ke don lang kinung kam jong ki parti NPP ke don lang ni na man sutru kita ke jong jong brio ting susim maka jing mi jong badon kalong tang ke jing mi jong usia kam dei ba ka parti pro kami ya vice president sengang sombhaban penchai pai ba ya baro ki nong play jong ke UDP ba ka jing cup meeting jong ba don semer hak santrik anti po auditorium hall jong Islam muslim tamlar pa jongi
te kade ke jing khot jong personally kamde hi kano komenta ka ba nagaleng jongi ka party UDP kumba Ukraine ka press media buong ba UDP ka la parapom re kumba long menta UDP jongi kampak para ni dai long telihi kumba long kawen kato ka jing khot meeting jong ba don sumer ka de ga jing khot personal jong te lada uno breu bokwa banbi ula banbi na ka masuk nimdon ka long jing kan te henry ban haka press ka media ka mi sabat ka mun nagaleng jongi ba hatu menta ka UDP hapo ka jing yalam ba sunshine makri ban hapo ha ba bedeu candidate kortong jong sing konstitusi ni dang ya teli himlan impak don kano ka jing pa ya pra kinom kit kam ki barim ro kidang don hi hangtu baro kitu kinom kit kam ki bad don ka group badona ka tiga siru kimde ki active member ki balong kum kinom kit kam ki batmai ka por mamta itu kita ino kam ki bangin ki mamcham indok ha komiti ki jongi den mara kadau nakaleng jong aku vice president dengan kwa wan pensyai ba saki nongkin kam jogi UDP saki nong kersan ke bi jogi UDP kimdei ban smotu pakla kimdei bandon kano jikso ka UDP ya menta ka teli himran bat kadon ki jisalia ka baskem ha ga po ka jilam jong ba sunshine kumu kortong jong ka UDP jongi jasa kawai ba mening ladon ka ngaskwa ban pensyai saki ba no kersan di UDP ba meneru ladon ka jikran ka district jong UDP dan nakaleng jong ka district UDP ru ngila pensko halor pun ki benta ke bade ki jingja jong ka umrai konstitusi jong ka mauti konstitusi bat khamtam lei jong konstitusi ngila sim ya karai bangin sa syong ya ka meeting banyale dakino ki benta haji dei bat kini ki nongkit kam jongi jong UDP ki blak phat na ka seng UDP kata ka dei ki jing china ka yang jong ni bawan meeting mende ka district nang baki pa ki nem ni mas tro bakla te pa ba be ki nong kersan jong UDP baro kimdei mas tro bakla ndai bandu jingkamban ndai bandu bensim ka UDP kadang ne himlon kumbalong hakini disni benta kata ka dei karwa ko bor na kaleng jonga abai khot ma i ba ikwa ban pensyai ikinong trai baro jong UDP andai ondang la rong hapo ondang la skap tak jing kren ke jong i kalong pen ban mat khong pong kami hap tak jing kren ke jong i ka po bi ai media ma i ama im kwa jiket sio en kersian no i ba sunshine po mustin ne jong UDP tengi rong la so tenam ila ai i ku to presiden opan tre kam nang no ba di ba sunshine andai hak to ka skin san ta pen ban kalong pen ban mat khong pong ngapai pen ban ba imut ban pen prai ka ni ka parti ke jong UDP jong ba sunshine rai em ngi ki nong kersian ki ba khamat do jong ba sunshine ngi yang teli melan ngi ki long kemie ki khon tamla ki long kemie ki long ba jong ko mustin kan constituency ngi yang teli hakajuk jong parti jong ba sunshine bat kum tak ka siru ngi wan lang kum ne para nong tre mangi kwa banyak pensaya kata ka jing mi no jong ba don sumer ule sano ka parti ngam te benre ngi ki bangi la ha tre nandu mansua kum bangi la kolar nandu ka simba nengkom bangi nya tre ka parti UDP om bangi pensiono jong ba don sumer ai ba don sumer man jet ya kana parti ngi le tre ngi ki bala wan hak po ka parti UDP ban kersiani ba sunshine tanga ta ka wenga kwa ba ro ngi ki nong tre ni klam phai sa ka diang sa ka mon ban inya ong bangi nya pret IAM ya tali melan kum bangi ya tali baro sa kata tang ni kan tiat ko disi mo na dei sisa hi kanong kersan jong bana don sumer na do ko por ba yang MLA MDC tenrim sim lo po sa ka thong di hadin nang tu pade hadin ba i im sim yo ya ketikan tinggal kersan ya kayu dipihi kepada ibu kandidat udah ubah sunshine makri te nakaliang dong ngaru kum ke presiden nadu mensuaru ngadai ke presiden nak podong ba don sumer bat hadu mentaru ngadang bat hi ke presiden ngadang dei ke presiden jong ka umsning circle jong ka parti UDP hadu menta ngadang bat hi kan hi kam te kum kinong kersan hi ndai baro bangimi ndrim la ban ong kat tukat ni le sekindon di bami ndai na baro hi kiba ndai yo banyak keren banyak phone banyak kontak seni setai tingi semua beginian dek haju amar ba lada ubana uyo tiket ngi ong bangi kloy ban kersan ya ndai ba ma i
iklim yang syuk nagano naga parti habai lami naga parti ndre ngibaro ngindon hi haga parti UDP kumbaga long hi baro sikata te tang kita hi ngan pensungo pedeng jopi bat ki babun ru lampau ka social media managani ka santarik ndre ngam syukren benye ru em naga parti ndre ngam syukren sungusun hi naga mentajong ba don sumer na ba umyo tiket namar ba ubang ya kersian baro sikata dan dari namar ba kajing bom yo tiket ba don sumer ila mino ndre mangihi baro menyedon hak parti bat mangaruh unjuk ngadang dehi ka presiden jong ka kumsting circle jong ka parti UDP